Ti Masakbayan. Ti napalabas, mamati launay dasyon, iti imbaga ti mamalad, asumaya at tibiyagda. Iti may sangal daw, napan nagkalida Fausto, kan Roy, ngam saan dang ammo, agranada gayam, tilinaon ti abot, na imbaglangan tanakatarayda, kat saan da anapurwan, idibimtak ti Granada. Tilugan nga rod da kundring, tinangitaray kadakwada di ospital. Papagayam, denggan ti tuloy ta sarya tayo ita alawas na paulwan. Parabor, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agwarwaras ti damag, agranada ka no, tinakali daroy, iso aday jay, naitaray day di ospital. Tipay ka no nga rod karibal na ani Mike, tinangitaray kadakwada. Hoy, nagsingpot ti anak ni Tata Kundring, saan ka di? Wan nga rod, tinulungan na, uray karibal na. Mangipakita, anasaya ti panagpuspuso na. Iso nga inton umay namanan idarirag ti ayat na. Amangan nusong bata kon. Wen tapno agabay akon. Si Kamot, excited ka manan ako nak. Kasimot ni Pari Fausto. Di na kaya tagtalon, tanam-namaan na ang makakali iti balitok. Ngam sabali mat tinakali da. Ay, adamot ngamin sadsadot na. Kaya't nakat instant abumaknang. Katawaan nak pa yun inak agarado. Arado lang ka no ti baklay ko. Idinto ta detektor ken ko ana. Uwin nga rod Ay, nangina ti pananggatang na iti detektor da. Angam, di na pulos, nakairanudan. Isunsapay ka tinangisagmak karakwada nga agamaa. Pag kunaam nga iso tinangisagmak, Naguni ka no. Idi inaramad da apang detect. Iso kinali da di apaset. Hangam granada mat tilinaon ti abot. Kumusta kayo nga gama? Sa payawang ba makukwarta tayaw? Adda pa'y pagpagatang da nga agas, ngam awang mapaggatang kaw. Kasanong arudan ngay, no saan amagatang ti agas. Rumuarak pa'y, tay nakumutang. No pautang iti kwarta maaramat dito'y ospital. Wen abakat. Agpakpakasi ka. No asino ti ambom nga dakwarta na dita. No ni Juana, sigurado ang Madina. Tadaon ti utang tayo kenkwana. Kanayon pa'y ngagsinger. Malas na jay a detektor. Saan mo't kaya mabalitok ti maditek na? Ay salbakid na imbes a swerte. Malas lakit nga raod. Day, ada ka madsyon. Kumusta nga'y dagiti agamam? Ay, kasapulan dati agas. Ngamawan pa'y paggatang kao. Ada ko magpautang. Ni Mayla ti amok nga ada kwartana. No saan kayo nga agbayad? Kasanon? Ay, wan. Nalipatak gayam ni Mayla. Intulod na kami pa iji ospital. Ada siguro pa iji syudad. Tanapanda imbiyahe ti ginatgatang danat natang. Iso ti amok nga ada kwartana. Ta kanayon ang mapanaglako. Ay, wan. Iso ti imbagana. Dumawas ka daw iji ospital. Ay, kat padasam ati mangibagakan kwa na. Barang talken na kayo. Sayang jay detektor no nawara, tatang. Ananwam na jay a detektor. Mangisagsagmak. Saan kayo ang masayangan iti day a detektor, tatang? Awan mat na detek na abalitok. Nagbayagan. Ay, anya nga ita. Ayan na ngay, awan mat. Ay, dahito kit di tinagbanagan ta. Hospital ti ayan tan. Peke nga ti detektor, tatang. Ay, kasigurado At dakuman ana detek na abalitok, awan mat.
Ay, nang namnama talagang iti awan. Ubaw anamnama. Ay, kasanupay ita masagutak ni Dona iti Goldbar. Ay, naimbaga. Tasaan mo pa'y nga imbagakan ko, ana. Asagutam, iti Goldbar. At ka din na diskitar. Wano na utang mo. Ay, awan mo maya nga agpautang lakay. Ni Juana, imbaga na kidin ang natiwod tayo kanong agbayad. Uray kaya tayo ti agbayad. Ngam, awan mo't nga rod pagbayad tayo. Di ka numayla ti pangibagaan tayo. Diyak nga agpaiso na panunot ni Mayla. Iwan nga agpay siya. Agam, nakababain ti mangibaga. Tay suda pa'y tinang itulod kada tayo dito ospital. Di na pa'y nagsinger, iti para gasolina. Kasano nga rudan nga iti maigatang iti agas. Kumusta kayon? Kagap-gapo mi ije palengke. Naglako kami pa'y ngamin. Ay, ni pare kundring ay. Sumarunuda, taalaan na pa'y ti order da amakan. Iyag na ditoy, imbagla ka ninyo. Medyo adayo ijay lugar tayo, kat awan ti mamalon kada kayo ditoy. Ay, kagap-gapok ije lugar tayo, tay nagremedyo ko maiti kwarta. Ngam awam mo na diskitar ka. Ay, pautangan kayo, nana. Sana bale, tadamot naglakwan mi. Imbagla nga usaran nyo diti ospital. Ay na, agyaman kami unay kada kayo. Nawan kayo. Kasano kami ngatan. Ay, saan ko maaday tati panunutan nyo? Tinasken, agimbag, dagiti agama. Pimanaw dan. Dakkel ti utang tayo ana imbag anakam kanakwada. Uray inumsik ti anak ta. Kat nasaya at dalat ta kada tayo. Ay, uray siyak. Inumsik mo't ni pare kundring. Ay ngam, sana nagimula iti sakit tinakam. Agpaisun samot tay kunada. Ano asino ti mailidlid di. Diyos ti mga asi. Isu siguro nga inikkan ida ni Apo iti baligi. Tamuda ti mga ase. Unsa tatang. Napanunot ko nga rod. Ano isuda tin aksidente. Mabalin asan ko ida tulungan. Amo ni Apo Diyos da ita. Isu adi na kainikkan iti bendisyon. Nagapumot dito'y ni Sean. Agbirbirok iti pagutangan na. Kat imbagak, asikatya da kwarta na dito'y lugar tayo. Napan mi kinita ida ije ospital kat pinautanghak, nana. Ay, imbag man ta pinautangam. Kat no nagtiwod da nga agbayad iti utang da. Ay, makonsensya ak ngamin. No addada ka sa mapasama kadakwada. Nakaro ka diti kasasaad da. Adu ti sugat da, nana. Nang runa kat saan asumardang ti panagdara ti sakan ni Roy. Ay, ang mga numaadasan iti dara. Kaasimot. Bilibak iti kinasingpot yo. Iso siguro adaras kayo adimburas. Tama nagtulong kayo at tao. Pangalaan tayo to ti pagbayad tayo. Kada pare kundring. Agpaimbag kayo pa'y. Sakbay a panunutan tayo. No kasano tayo ang makabayad. No saan ko kumangain lako ti baka. Kan saan nakagimatang iti sinalbag a detektor. Saan tayo kumaan na ilumlum iti utang. Olbod deya mamalad. Pinatpatik lakit din timbagana. Sapay nagbayad na ka nagpabalad. Ay, nagkwartahan dalaang.
ti kinamamalad da. Napatpati aklakit din. Ad-adamit nga iso tinaggastusan. Mamati ka saan nga iti palad ti pagswertyanta. No di kat itigagat ken anos ako na ni pari kondraing. Nagagat dang agpadpadang agpaiso. Ita, dimuras dan. Day, si kamat day tasyon. Kumustadan ngay? Ay, kunamat ti doktor, arumwarda ka no, ninton bigat. Medyo nabayagan kayo iti ospital Ay, imbaglakit din. Tadamat impautang ni May lang nga inaramat may. Ituloy ka di pa'y dala kay mo ti agkali iti balitaw. Nalabit saan ay. Awan ba't dyan detektor na? Ayan nan nga, dyan detektor na. Amangan kanununawara, idisimbabog ti Granada. Ay, imbes abalitok ti Bakalida, saan mo ta Granada? Kasanupay ngay itatay utang yaw. Maitantan manan ti panagbayad yaw. Impaglaki din, ta medyo dakkel ti impautang ni Mayla agatad. Ay, umanay ka diti pagbayad mo iti bil tayo diti ospital. Tinabatbati nga impautang da pari kondraing. Wala, tanapanak nagpakpakaasa DSW day. Imbagak nga awan trabaho tayaw, iso kinasyan da tayaw. No makarwar kami, saan ka makatrabaho adagaws? Masapol kami, apaimbagan dagiti sugat ka. Agpaimbag ka na laing lakay, sakbay nga agtrabaho ka. Anya ngay at trabaho itan. Ay, sapay agur uray ti ado nga utang. Dona, di mo ka di mapansarong karan ni Roy iti ospital? Amangan no sa bali ti pagawatan na. Ibaganan tukit din nga da pa naggusto kan kwa na. No kasta, jay anak ni Nana Mayla tinagasa. Tangiwat mo. Di pa'y imay iti balay. Takanayon nga da kano ibiyahe da anat nateng. Panagkunakat nagasat ka no day chay ti makatuluyam. Responsable, kanasingbot pa'y. Sapay ko mata pumudno day tayong bakam, friend. Pumudno, nusong batam jay tao. Nakalako tayon. Dumawas tayo iti ospital. Kunada nga itakano ti panagawid dasyon. Intayo Imbag ka makilugan da kada tayong agawid. Saan tan nga-commute pa Intayo nga rodan. Ibagam ka ni Mike, ta ija ospital ti pangiturungan na itilugan. Sige Marok, iji hospital ti paparan tayo. Intayo dagasen da marisyon. At da kayo maten pare. Umayan ni Sean. Napanijay pagbayadan. Makaawid kayo nga ita pare. Gusto makilugan kayo kada kami. Tapno saan kayo nga-commute. Ay, agyaman kami manen pare. Ado man siguro ti imbiyahe yun anatang. Ay, medyo pare. Inapit ti karo ba tayo? Tarong, karabasa, at dapay pariya. Ay, inton maimbaga na ka husto. Agmula ak tumatan. Tapno adda pagbayad ko iti utang mikan ka pare. Agpaimbag ka pa pare. Saan ka matasingiran? Amok mo saan ka pa yung makatrabaho? Nakadanon tayon dito'y balay. Ngam di ka matagtagaray si Karaoy. Mabainak ngamin iti anak da tata kundring. Ay, uray siyak matkit day. Nakarik na akbat iti panagbain. Kapilitan nga intorturad ko. Tawan mo nga rod makatulong ka na tayo. Awan ka diti sa bali ang nagpautang ka da tayo, nanang. Awan ba't nga road. Ni Juana tinangibaga. Nga amangan no saan tayo kano amakabayad. Isu asaan na ng tide. Gapo siguro
Taadon ti utang tayo. Isu adinan kaya ti agpautang. Day tagarod ti rason na. Isu asaan nga agpautang. Tiwad tayo ka na nga agbayad iti utang tayaw. Ne, apayan na kami suot kayo ang mangukokra dita notebook yun, nana. Ay, kit-kitaag man ti kaatidog ti listaan di Roy dito'y istor ko. At dalistaan ti utang na, nana. Manipod nagkali da iti kunada a balitok. Engka rin nga agbayad, ngam aging gaita. Di pa'y nakabayad, ta di pa'y mo't nakakalay. Kasano pa yung makabayad? Kat saan sapay ang makatrabaho, nana? Ay, day tagarot ti parikot ko. Sayang ti puunak ako nak tanaturog. Saan ko ang nagganansyaan? Siningiryo ka din, nana. Siningir ko, misupay ti masuron. Imbaga na saan pa'y kano ang nakakali iti balitok. Ay, ita nga ay tawanan ti detektor da. Agkali da pa'y nga ta, nana? Blooming kamot ita, gayam. Uy, ada ka di rumbong ang maamuak. Naggapo itay dito'y ni Mike. Sinong bata kon friend? Kaya't mo asawan, da kayon? Dada ni ako nagabay. No iyawis na ti panagkalay sami, o nugot akon. Hey, kablawan ka gayam. Siyak, ti kaunaan namang kablaaw kan ka. Agyaman aken ka. Nagsapa mo tanday tapan ang kablaaw mo, friend. Wan tapno siyak, ti kaunaan ko nakmanen. Ay, sapay la ko ma. Tasaan na ka nagkamalian ang sungbat kan kwa na. Saan ka nagkamali? Nasingpat jay tao. Anya aya ti pagdanagam. Anya nga tati makuna ni Roy, numaamuan na asinong bata kon ni Mike. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas na napauluan. Parabor, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itiradyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paclay, musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.